Hador Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Komisi benta ban Pynmih Pisa na kabenta ka jing Pynlong ya ke lumpong ba jong ki Samla ka balang Catholic ke Seng Samla Pynlong parish klub Pynlong ka sama penalty shootout ya ka bala penkut no hakalai tri unai lar arjar pusan hamaran ile kai jong ka Pynlong parish hakabagi don shispa sa pusau likikin hon ke bleshim benta. Lapan hak perdai kan ka sama penalty shootout the working president Gribohoy Youth Federation ubah lianda nongshli ublalong kumukongsan ringkat ke jinalang jong sports secretary ke RBYF ubah never start makudo ublalong kumusembut kongsan baik kinang ilam ke Seng Samla bernihat parish. Kalau ikut kalang khoi percaya ke Friend United ke jin kai kalong apa deng. Jajai. So yang sampai barang baru nanti ketika price sudah sibun ibarat mentah sudah sibun ibarat Wat penleno yakni kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hnriu po hajar tingka menta phila banyo hagador lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar chaneng phinyo tang san po hajar tingka amtang kata ka wei ki sopti ka de ka wei ki design tang na ka benta jongpi wan jit nok loi na molai moro bat na mot pran po no menta hau khandai saw lai hnriu san pra hinyo lai pra